Mart Meryem'ler kul olsun. Bakma. Yeme ömrünger uzun olsun. Ikvalıngar egiz olsun. Rızkıngar belent olsun. Bala çakanlar menen, üy içinger menen. Tınç aman oynap gülüp, kelirge şulaylarga, şu günlerge oynap gülüp jetkiler.
Alıp var mı? Yani açıp vereyim sizlerge. Ha. 42. yılında yeni yıl ayında Perşembe Cuma günleri partiye derin sugargan gelin kızdı alsın dep Stalin hüküm çıkargan kalmırzası bakırgan kağazı menen çakırgan selsavitler zor bolgan adamlar anda kor bolgan Pauske verdi koluma aydadı saldat yoluna 5 tenge pulum belde yok üstümdeki yer tonda yok at enem tolda çölde yok aravaga түш dedi aravaga men düşüp 3 qarganga men bardım 3 qarganga men barsam at enem bardı zırqırap közünün yaşı burqırap Yüreğim şonda sızıldı Hayallerge baram dep Kaçan eldi körüm dep Köngülüm şonda bozuldu 3 qargan 3 gün işletti 3 qargan 3 gün işletip Oyanı kemet köp gördü 6. şakkavet gördü 18 yaşta küçte deyt 6. şakka işte deyt Istarayga tur dedi Kızıl kıya jür dedi Istarayga men turip Kızıl kıya men keldim Kızıl kıya men kelsem Kayla verdi koluma İştetti payız yoluna İştetti payız yoluna 800 gram beret Saati 8 bölelek İşke çıktı beret Oşontip jürüp oluşka Girip derbaldım arusqa Girip derbalı borusqa Karananı yep jürdüm Kutqasın Allah dep jürdüm Eseptep jürdüm tıyının Kördüm turmuş kıyının Sanap jürdüm tıyının Kördüm turmuş kıyının Argımak yalın örbesin Biz gördük balda körbesin Külüktün yalın örbesin Biz gördük baldar körbesin Vay rahmat Allah. Tartmay tur ya Sakar. Şey degende tartasın. Söylep, ben kişini kamsın. Anan bitti gıdap ber anan. Yaşıyorlar ama kimge aytay? Yaşmaylar. Çocuklarla ben de falan. Yaşmaylar. Yaxşı konsept oldu. Kiyim koyazdın. Bu bayla tatlı. Bular da gelmiyor burası. Kötü burası. Şuraya doktor. Az. 12 bolalı boğla, biri varatari, 11 futbolist olsa. Bunlar uzun olsun, bardınlar, neler senin için martınızlar mı? Rahmat bana Baktılı olup jüröğünüzler, uzun ömür sürünüzler, camandık körbönüzler. Kaçan bolsa, kulüp jaynap jüröğür eyle. Baldarlarım barım baksın bozurun öyle yok. Almaz aşkım, mutlu duygular. Rahmat çok var. Ha, iki çeşit içinde böyle. Oşon için bitten gıdap da veresin. Vay vay. Biz içip durağız sen neredesin? O tokmek günü son turmayı değil. Klasik ev bir şey değil. Kaçırdan hazırlar var. Ciparın bir küpüğünü dördü. Gel kelse şiver zığa. Çırğalga bölüp sezindi. Gönlüm samırdan. Koluma gündü gösteri. Vay ne kalsan cımradan. Köbürtüp kulak tolukunu. Oya kalksan şıngıra. Bildirip caylo şok
satorloy sayra satorloy sayra satorloy akırın sılap çaçımdan ardağım desem erkeğim Çılmaya karab sükündüm Çıtıma gelsem erkeğim Boz çorban iken atsam Ay aldımdan çıksam erkeğim Kızarsa bulut sürülür Oy kızılan kışta kübülür Kınırmış yaşıl özümde Kız aldak dersek Kız aldak dersek Kömürden dersek Ay gül Çaçılıp yatsa şüdür Ah vermet olup gökdöndü Yerksizden müktep dögülse Kömüz basıp gönlüm Gönlünü cürsek sevgide Ay kınırıp etten ettimde Hey akşam kırkıksın çoruk olur Oy harcana gelsek oruk olur Kekili uçbay cemizde Hazır salizli Hazır salizli Hazır salizli Ay dur Hazırsa bizdi, hazırsa bizdi, hazırsa bizdi. Ay. İşekten aki senlerin tutun şay. Kucet etip koydunuz siz? Ha, yaxşı. Bundan aytқанда баягы eskilер айтмакчы адамга эң бир жакын, эң бир кымбат апа болот экен. Апа бул бүт ошол семьяны, үй бүлөнү бириктирип турган нерсе болот экен. Апа бар, рызык бар экен, апа бар, көңүл ток болот экен. Ата-эне бар, бул бакыт экен да өзүнчө эле. Кудайга шүгүр апабыз бар экен. Мына апам өз келинин көрүп, бактыбүлдү көрүп сүйүнүп отурат. Мен силерге карарым эми жашоо кызык нерсе турбайбы. Бул дүйнөгө бир келет экенбиз, бир кетет экенбиз. Birbirimizi kede kapak alat ekemiz, birbirimizi suyundat ekemiz. Bирок жашоодо эң бир кымбат урук тууганың болот экен. Тууганың эч качан сени таштабайт экен. Урушса да, байрамып талашса деле ошол эле кайрадан жазылып, бир тууганың жеңелериң, эжелериң, мындай айтканда ошолордун балдары көңүлгө жакын болуп, ысыкта суукта биригип, ысыкта суукта эч качан алар
таштап, ары баспайт экен да. Ошондой силер бир топтор карстар биздин Бактыгүл экөөбүздүн көңүлүбүз үчүн силерге чоң рахмат. Ар бир үй бүлөгө бакыт каалайм. Ар бир үй бүлө бул турмушта өзү ошто жаратылышта ушундай экен да. Жалгыз өскөн кайын эме болбойт экен, мындай жеткенде. Жалгыздыктан зарлап калат экен. Ошол себептен ар бириңе эме аз бир көп турмушуңарда бир ысык сууктук көрүп калыңар. Эми сууктук бүт калып кетсин, ысык боло берсин. Турмушуңарда чейин ар бирин көрбөй калган жакшылыкты ушундан кийин көрүңүздөр. Эми силерге каалар өмүрүңөр узун боло берсин. Бардыңар мен апама окшогула. Апам улуу адам. Айыл боюнча мен эстейм, дайыма келип апамдан себеп сурашат. Дагы эле келишип анын сурашат. Мен сыйлыктанам ушу апамга. Апам бар, значит, агам бар, значит, жеңем бар дегенде. Силерге рахмат, уругума, тууганыма. Мен кай жерде Россияда жүрдүм 20 жыл. Бул жерде Бишкекте жүрөм. Дайыма көңүлүң, баягы жүрөгүңдө өзүңдүн туулуп өскөн жериңди каалайт экенсиң, туулуп өскөн жериңе көңүлүң тарта берет экен. Себеби апа самый главный күнөкөр апа болот экен да, ошо апага эле болсо таны берет, тарта берет. Бардыңарга бакыт каалайм, үйүңөрдө тынчтык каалайм. Биз ушинтип топтолуп жүрө берели. Менин Бактыгүлүм, менин бул турмушумдагы алдыма койгон максатым, менин гүлүм, Бактыгүлүм бул өзүмдүн рахатым, махабатым. Менин гүлүм бул өзүмдүн өмүрүм. Менин гүлүм бул балалуу болсок менин апасы. Менин гүлүм уштобу силерди сыйлап жүрсүн дейм. Менин гүлүм уштобу силерди карап жүрсүн дейм. Башыңар жерди карап калса көтөргөнгө аракет кылсын. Колуңарга оор жүк болсо көтөрүшкөнгө аракет кылсын. Силерде кубаныч болсо кубаныч бөлүшкөнгө аракет кылсын. Рахмат. Мен эгерде ушул алган аялым, ушу Бактыгүлүм биринчи аялым болгондо, мен өмүр бою башка аялды карабайт делем. Жаль, что кийинирээк жолугушуп калдык. Мен Бактыгүлүм экөөбүз, мен ойлойм, может бул жакшылык үчүндүр. Ысык суукту көрүп калгандан кийин, может бул керектир эле. Жүрөктө кубаныч, что мен Бактыгүлдү таап алганыма. Менин рахмат. Жээнериме рахмат, что барлыгына. Эжеме рахмат, эжем менин бир тууган эжем, баягы эсептегендин 4-төн ичинде кошуп калган. Самый главный, ар бириңдин көңүлүңөрдө эмне болсо, жүрөгүңөрдө эмне болсо, кандай максатыңар болсо ошого жеткиле. Мен улуу урматтуу Уля эжем өзүмдүн эжемдин досу, эжем эле өзүм бир тууган эжем. Эмне турмушта ушунча ушул убакка чейин жетпей калган нерсеңизге жетиңиз эже. Көңүлүңүзгө кир болбосун, асманыңыз ачык болсун, көңүлүңүз ток болсун, үйүңүздө тынчтык болсун. Ар бириңиз ошондойду каалайм. Ошон үчүн бүтүрлөп бересиңер. Обязательно алыңыз. Эмесе улуу урматтуу коноктор, ушул ырымды сиздерге арнайм. Бул ырды өзүм жаздым эле. Баштан өткөнүнө анча мынча нерсени кошуп. Кырбай. Өзүм мирастап отурат ошо. Соккон тентек шамалдай өзгөрүлдү балалык чак, желге учкан камгактай. Кош бол эми, кош бол менин, чамбылала балалык чак курагым. Звук. Зарыксам да,
Zarlansam da kaytıp gelbez. Irga toyboz, biye toyboz. Balalık kez kurağım. Yaşım yaş, çağım karı bolğan menem. Sen üçün bir ömürdük yoldan kelem. Hoş ol yol, takır tügöp kalmagança